ni tak su ngai ho zo silbon chaw ni tak pha tu ni tarik som ni tha thum mars kumsan le som ni lenga ni khuin ni tak su langai khom ki ditiu silmat village authority in thusu bol thusu ina gen na chun u naw kal ki buina ji ka a hin khol chan mar pusal pha la ro pu ya hi adin mun hi namwai hi jekin ki mo wilim theilo ringa hi dc apat phalna ki lantin ji phalna ki la jo pha tak chule postmortem ki bol ringa hi chun postmortem ki bol jo pha le zomi council te to ki hona ding hi tin lek gian hi zomi council te to ki ho tukna masi ji mi thilung hi hospital koina la hin tin wilim nakin theilo ringa hi tin ki gianin a hin la tu su munum tak han na ki gian ki danin postmortem ki bol join mithilung hi koido theding din munin hi silmar khusung le rengkai neuromark sunga pastor banghem za le evangelist banghem za ten ki chamna ding theina dinga pathin kinga pau chapna lamlin lai vel tuni chun al nei kamang phai barma tamu khunu ya pantha panda ki tina muna barma si pai hole asep hom pi ho pan sakna kulpi chu tu kumbula khan NUG government nu ya meithal choi ho na satakin alki kap tu piwin bom ho le mangchan amun ho lak do gutte in bangza them thima lew nung chon dik lowin ala pang jingui junta si pai ho le asep hom pi ho ki kulna mun pi chu mun poimo tak a hi jekin tu ni chan ki kapna ju cho lowin ala chi thajing hi je ki kap tu nai kumbula makhan NUG nu ya gal sat SR4 kumana bol hin a hin la loting zo lowin SRA na thengin ji pha da chun athaka ungi kap tu thak hi dan ki gen he pantha panda mun hi Burma Army te le asep khompi ho kulpi hoi tak a hi pantha khopi Burma Army te le asep khompi ho galwan matcha hoi tak koina mun le hi na ki gen hi PDF te bangjik a doi bangu toy thilo a hi we min ti chun Burma Army hon anti drone ho mangcha al khoi ji ko hi achi sa ati ala bol naw khan le idum tak chapa mi banghem jan ain khu al cha nui thu suina gen be na chun tu chanin ati a bol nawa nung chon ku ma loin panal to jelui ti thule he tinam ki the ZSF in indefinite shutdown la bol chu lak doi nam tai a hin la jan curfew wang lak do hilo a hi jikin angai gula chi thajing na lai ding a hi Hamas thingnui mi hon Israel mi sung kul stang te tha do nop lo jikun Israel se pai hon Gaza strip gam sunga fighter jet mangin bomin ala bulu kitaw he chun ground operation le ala bol ki tui Israel Defense Force on Gaza strip gam sung le gam gila ho velin Israel Defense Force galatni priji ho chu ala sol lut kitaw he Israel sipai le Hamas thingnui mi hon ceasefire agreement first phase ala nei join Israel sipai hon Gaza strip gam sung chu al nu siun a hin la Hamas thingnui mi hon saltang ho atha do nop lo jikun athaga lulut kit gu hi dan nak gian he Israel sipai hon na jarin khialam alak na chungun Hamas thingnui mi hon alungoi lo na thu agianui gam gilak vel Gaza mi pi ho po dok dinga Israel government thu su abol jikin gal jam ne kisami tamtak lamlin lai mu theinam he yang Vaiphei association chongzo block in July general headquarter Vaiphei nu ya ahung tungding free medical camp le health seminar July chongzo block chingpi khumuna dinga hi na to kitonin YVA chongzo block hup sunga YVA unit tin ten ngai khoka mani unit tin nu le pa taking her sakna pi sonding in her sakna abolun mani unit tin WhatsApp group a sudok dingin le her sakna abol ki the tun tangare news sing ngai thak the ji chan tri tan tin ngai tu te le bonun num le mang pha